Kashnong lumumba shen kan sayono ya ka jingte ya ka indoor sport hall kom multi utility center bat ka sinjam ka benkong la sakhi da ka jingwan man plie yu maunong rem ha ka alfatrik unailor arjar fuwe do ba bante doling do menteri badi khmi ya ka tanat sport ka sarkar jila harangkat bat ba hamlet sandoling ameli ka melim funsi ubaderu menteri ka tanat community and rural development jong ka sarkar jila ya ka ni ka jingte lamang tengka shiklor san lang na ka tanat travel affairs ka sarkar india leng ba ka article 275 ka ni ka jingte ka kantup ya ka hall ka badminton court ka jagai le kai boxing bat kwe pat ki jingdon kam nolor ki office trikam uba arjud khars katri kasnang lumaba ulong ba kani ka project kadai ka state e bat urlong ha ka bala troa ha ubnai risau arja ka khandai bat ubnai klalkot arajar pho lamang tengka ya ka henrei na kadaw ka khlam covid-19 kala sakut no kawai na kita kalong nagabanta ka indoor stadium ka multi utility hall hakani kasnang ka jongi haka arpulai terik Oktober arja kakandai ngiyo ban summit ya kene proposal ka city bat kumjuru ya ka estimate ka ba 8 crore nrepolak tengka sepo inong mikmat jongi iba hamlet sandoling bat ngadas ngongu sisa nakaliang juga dorbar senong hai puari balongkat mai ila simkhia bat iong ingi ba nakaliang kasnong penbiang ya kajaka hinyo abait ya kini kijington kam uba JNS lakyang chief engineer ka sport ulabatai bnya sapang kecingya lenti kani ka project The name of the project along construction of indoor sports hall cum multi utility center at Lumaba kuma pilai hi bala si hantu ki dieng ka approve amount kuma ong I secretary mana kadai 1.55 crore ka funding agency kadai Ministry of Tribal Affairs under the scheme article 275(1) of the constitution ka year of sanction kadai arpoi ka sanction release kumbaong 1.55 crores kindon kandiat consort kiniki facilities kamin kanlong ka hall size kamanlong kumakhanyo meter lakhar ar meter kaba kendon ka single badminton court yagani ka hall la ban penan kam dei pinsala ban penan kam dei ki ar ki games kum ka boxing ka table tennis limited gymnastics etc mo ka clear height kanlong kum 9.1 meter mon palat ka ar mala ti phila ban yale kai at the community level ika badminton badi ki de jeng yale kai ka carpet area kanlong kum arspa saw square meters kamot arhaja square foot e mulumala ki facilities kumong spa square meter ki di carpet area facilities available within the hall kinlong kita ki entrance ki lobby ki office namta ki coach ki changing rooms budan kamba ki general toilet but ki way de ki community rooms ki ba ngin se shong lang bat ka shnong bat ki nong trei shnong ba ngin ya yo ban ya penya ha kom ka badai nakaliang ba hamlet sandoling ulong ba kum omeli ula persangkat la kat dia bonra ikam ban kentiu ya kathan hi bro kawai ulong ba kane ka indoor sport hall kandei ka jing not ka wala slam ba jong ka snong bat ondala dap kan ai jing sekri ki nong sang snong bat ki samlaru kumju soban penpau ya jing dokumen ka bakrau ha ka jing mujonga bangila bade banonra ya ni ko project nam ta ki khon samna jong ka jongi kum nong snong ngajukuran nadu ki port bamenswa keleng le ngyong ka snong lumuba jongi ka consensus jongi kadai ka snong ka bak markham bat ka sorslong ni sosi bade ban yi thu phi hadi ki por ka consensus ka blahe blashai tang ka we ka do stadium rngem don ba ka consensus ki badan ilaka ki khana ro kembiang kadai ka long ngajukuran khana kat sabang ile Henry habang layo ay kabor pada kum Emily Bakla Penjob ngam simla kolet yak le banta bat ngala bodien bin babin ban wanra iki babon infrastructure ki badai namta ka sports bat ngani thu ipi ta khandia de namta kabaran football ngada ban khot dandar serta manai huwa gadar hangtei po meliam pam kenyo sikrur life lailak ban pen bah yak kabaran football namta ki khon samna jong thai meliam jongi Bila ban kot dan daru namta
ke indoor stadium hang tai ponong se sa mata panas tak gua kodar ban sna ya ke indoor stadium hang tai ponong se bat gani pada ke bagin play yau ni umanuri mentagasi kedai skim ke bakar pang ke ba ibu chief general batai kedai lengba ke Ministry of Tribal Affairs lengba ke artikel arspa nya pusan kiwei konstitusi kim semla yo ya kedai skim kumbang mana chief engineer Mario Mangai yang ba Hamlet yang pi dari beliau badan bok sisa tang pi boyo ya kedai skim under article 275 kasnong nga tu por kai ki proposal bersnai ke industri hang ni haka estimate ke baki bu atron repulak tire hadir melo summit ya ke proposal jingi sport ke ministry bede kala pek kala bishar bat kala section tang sikrur san lang ngasai kata kala benge nam ta jingi hang ni jenges kam bahadin blapli yang manurim tasni da minister jongi mari ko banai ko odar kin yo no jangan try ko toru menteri no namar baboro blabil abian no sedong bat ke portrait ru keladai ke babian Uba bante doling do habakran hakani ke jelang kumukongsan uloong baharangkat uba hamlesan namar kidei nakaju keseng sain partai ka people democratic front kidani ke jinte lang bulan ra hikam nak benta ke jimentoi pai ba uloong bakum ki menteri sarkar ki sim ya ke jingit klien nak benta ke jimentoi bat kimat yekran ki bala berkata pai ba ke jela halo kani ke jingtai uloong ba kandei ke jingit ku ke bakrau nak benta kisamla uloong ba sarkar kla simbun kisin jam ban mang pisa ban penbiang bat bantei ki cekai lakai ki babiang bat bapakah Kebangiyo ban bu yunu mau nong rem ban place sudah yunu mau nong rem. Bangin snai kan di Indo Sports Hall. Kam multi utility center. Kadai kai ka ba nganong no kajing trai sitom jeng ba ham kumbalai tu dai chief engineer mana. But ngada sokomen adu ta ba ngayo ban dan lang rekat kumni. Namar kani ke sinong lo mo ba kan itu ipi kamdai ke sinong yang asimat ke badang thamai kari ke sinong ke ba nga bun ki perlok ke bang itu ita ke sinong ke ba nga jurung jumi hakipor ke bombenswa bat kari ke sinong kan itu ipi ke bosong sit bai kami lekai kumbala keren dai baham sekmat ngidon lang ngitrai lang ngepentulun lang ki kam na ka benta ke bit ke biang jong ke state ke jongi bat jong ke constituency ke jongi ini gilong ki ngan itu ipi ke ba ngasui i hanga imat ngong ki samla ki badang biang ban mare syurum seneng lada ki trei hok te ka konstituensi ru ka kiu na dong syadong ka kiu nomor ki dang khlan dang syai habai ba ham ngada phone ngaman ka por ngas keli fidon syai ayo snodon bitang sa konstituensi ka jing trei sitom ngong ipi pinyo ai ka jing job